Kajing pule naga kitab jingkhen. Hagito gisngi ki Hebrew kilami na lomhor panyait lenti syadureo basaw da kabayait saudong kari idom. Bat kipat ba kilas ngauling halenti. Ti kipat ba kilakran persya ya ublay bat persya ya Moses. Balay pilawan yalam no yang ina Egypt panyab hari kenja namar ba omdan jinbam bat omdan setia. Bat nilas ngau jeli kani ke jinbam kabom sok kau. Te utrai ulapha da kip sending hapring kipat ba bat kilapo ya kipat ba. Hado pabon ba ki Israel kilayab. Kumta kipat ba kilayawan siya Moses bat kilaong. Nilalepom namar ilakran persya ya utrai bat ya piro. Tudua ya utrai bon bang no ya kip sendingi. Kumta Moses uluduwai na kabenta kipat ba. Baru terai ulaong hau Moses, thau uwe upsending, bat peniyang yeu kum kanisan. Kat ubasya po, utang syupe yeu unim. Kum ta Moses ulat thau uwe upsending nong, bat ula peniyang yeu kum kanisan. Palada upsend upo yeu ya uno ubreu, unpet yeu ta upsending nong, bat unim. Kaktin jong terai. Kajin puli naga gospel kat kum Yohanes. Hakata kapor ujisu la kren haki Parisi. Ngan lekno bat pinyawab yanga bat pinyap haka pop jongpi. Syabalek manga pimla banwan kumta ki ju gileyaong. Hatun pinyap yaladi namaruong syabalek manga pimla banwan. Ulaong haki pilong na tebian ngalong na jerong pilong na kaniga percay ngamlong na kaniga percay ngalong ya pi ba pinyap haki pop jong pi namar pinyap haki pop jong pi lenda pingay bangalong kumta kila kili ya milong uay ujisu ulaong haki kumto kumbangala yathu hapi nado basdang ngadon sibon ban kren syapang jongpi bat sibon ro ban penren henrei utang balapha yanga ulong ubasisya bat ngayat ho ka percay ya kata ka bangaleo snow na kim syam snow thu baula kren haki syapang ukpa kumtang jisu laong enda pila kentiu sajrong ya ukon ubreu te pin satip bangalong uta bat bangam jule ai dalade henrei ngaong tang ya kata kaba ukpa jonga ulahikai yanga bat utang balapha yanga udan bat nga syam'i no yanga marwei namar ngale barabor ya kaba pensno bha ya haba ukren kumni bon ba kila ngai ya ka gospel jong turai